oba batakayikire bene ko bayikiregeira but nkutekere kunihira ngo bayikiregeira ko bwire buno tunakuba tuli mu ekitweta verification bakola mu register iyo izire oli mundu bakutekinga nko sobole kutera karu tukunira ngo bayisaha 5 ina bajja kubegesa barabiremu akawo mu kagenda kurubata then saa 5 tukunira ngo buli kyaro saa 5 yakoni kitandika koma. Okay. Shaira stakaikireyo banzo begise una mnongo gwaye kwatira TV satakajire kuri akwantire bazabashari muri kikabe nibi that means akiraka muje tutamira TV West Madam Violet yagira ngo tuja kutera karuru turabu muri iki na neki tukakira shahiri yitano kutera karuru Kenya. Okay, iwe atakagenzera ali yoko nokyawura TV West imuko gende akwa kutandika saa 0 mpaka saa 4 tugenda kuba tukola verification muri register oli mu nkitolimu otuamara ku register verification egyo kebera wabo tari muno kurota no garuka yo muka. Okay, garuka yo muka bambe otaleta ka vyorundi oba ata distance olole bigenda maiso. Okay, kyonka bora butali mu register togenda kukirizwa kusemba line. Okay, yes, so bonka bali mu register yetu ya pink ya bakazi ya pink atali ya white etali ya white ya jeno bogenda okasanga mutwe nanye register ya white etali ya pink tere ndurogo musuma. Okay, register zikola kyalunze za pink. Okay, za white zijja kolebera bina munana ha LC1 so bokuyikayo no ikayo nibakubire barali yawo nibagambayo oli mundu bagamba wegenda ogenda ko masosa haina village election officers baitu runda presiding officers bajja kwa bakolekta vote education. Okay, babarabire mu babagambe ngo hati twine bikalo bitano kikusigikira hale byale bine bikalo bitano byona. Okay, bona babyesimbiro halebi muno sanga kiri kimu rundi bibiri rundi bisatu. Hati ebyale bina ebikalo bitano tujja kutandika na chairperson. Okay, ajja kubegesa bagambe tujja kutandika na chairperson abesimbira chairperson niwe nanka mweje. Okay, so barayija nibagenda babasimba abakubenda kubakoma obaramara mukoma nibajuza form ngo natungire buno then bagaruka mu vice chairperson but you're the same people no bakuterera all. Okay, the 5. Okay, yes, then obaramara bona matweto ya kujuza form then barangire ngo akyaro kinu eniyo committee ebitutungire akaruka itukawe abantu bayitu balete results no harukurangira karuraka presiding officer rundi village election officer amrondo kutune tale center no tune tale center kikuhwera aho akyaro. Okay, yes. akaruka atandika tindi mu register naza hanga hari amrundo omuntu kutaheze kutubara tugende nari owahanga hari agume mpaka chwire kana kabakyara tikigenda kutwala bwire burayira. Okay, baitu baho mpaka bona batano bakomere. Kyonko baragamba tumazire ko mayo free to go ako twamara ko mukakenga ngunuona singire unibo bana basingire bajja kwate myanda yabo bagende titugenda kukala ngo tulinde it is only else one ebirabiri na 8. Okay, ayi tugenda kuikaraho tugenda kuikaraho chairperson obaraba bakomere akole meeting. Okay, akomaka akachikwe committee. Okay, so hali bajja kuikaraho bakale no meeting but this time tajja ko meeting obaramara koma babaka bagambira abantu babasingire nibagenda omukani bacyumba bakone ebintu bindi. Okay, na mnonga karura Serimo Gideon Gomazina na mnongi wo muri wa TV wose asa kutegita yigisha hazabashaye muri dakika 25 nyine Madam Violet atura ognuwe arukurebuze bikwati no kuteza karuru kurwo mushimishiro commission abo rembo rwambara nani ngambo rembo rwambara ni ndebo muri Mbara City North na Nambara City South. Abachitiri mwanyo ugo ntureba akaruru kabacyara akarinu katerwa Elizoba obukatebekanize kitongo cyo kimwe cy'electoral commission Madam Violet na mnongo go mucyara ayihandiso muri register mugambira karunja bwacyashe mu kucera kashesha kagenda kakora ibintu by'wagamba ukuzo mukaruraka omukazi ali mu register yahandisize na hali yazire kuyihandisa kikole kanga akaba nayenda. Okay, so tukumusima ali tukumusaba atakanga hakuyihandisa. Okay, agenda kumakaruruke amalira uko abantu bana batukoma niho tugenda finally kwiha omukazi omukoto obeta chairperson wa National Women's Council. Atakakire na National Women's no tugenda kuyo omukazi omukoto araba chairperson wa Mbarara City nabeta bana bacyara. So tukutandikira na akyaro so omuntu ogwayolekeza interest ye handisa tumusaba atakanga hano no tutagenda hamurukano tutagenda City Division utra ikusigikira araba kangira kwa tujagenda ntutembaga. So kumusaba omukazi ogwayihandikiza ali mukata obayira bagenda okome omuntu waawo ogwo okwenda kubalonda abantu baawe akwebikaro nkumbagambire 2-5 genda okuma abantu baawo abo gonza bakuchikirire aka committee eyabakazi. Serimo Gideon ndio mushija ndio mwami ndio musigazi bana bacyara bakoraki ayo betin kumanya omuli mu electoral commission kubahereza abantu bano
ati roles zaabwe ezindi balina ebitongole ebindi ebikujunaanyizibwa haleeri ati nyo tinja kugambira ngu bakolaki kyonka ekyo muli mugwaite tekali tulagira ngu muteeko bano bo bajja kgenda babagambire bye balina kukola. Yes. Ensonga nyonja kwisa ensonga naye Karuru yimuka ayahandikisize omuregister eya pink etali ya white. Yes. Bahizaka dena Karuru kabashija tukagambe hunako namnonga abunje kwetekateka campaigns zitandikire aka LC1 Karuru tukalika abasajja aka LC1 village persons LC1 akuba bakazi tubayina abesimbirwa abo LC1. So utramara kana Karuru akajeno utramara kana Karuru akabakazi kandi kana Karuru kakuterwa abakazi bonka titukunira okulora abasajja ni bagenda kwetera nza mu Karuru. So utramara kana Karuru tulina Karuru ka LC1 ebira 28 bo bakiyatera campaign eza abakazi kangirege ejjo ezabu zigenda maiso paka ebira 27. Yes, so batahumura basigale nibalindira Karuru ka LC1 ebira 28. Yes. Akaba cyana ko mugongo nakabashija naka LC1 nako tujja kusimba mugongo. Ana ka LC1 maybe something tujja kuona voter allocations na slips ezitugenda aba. Uboreka akakuverify ngano bakwa ka slip kawo. Tugenda akakonji akakuoleka ngo oli mu register. Yes. Titugenda kumaraga titujja kola omuntu wena taina kakonga. Sawa mbala city awolota ali mu register tujja koma akwabula ali mu register tujja mukakakonge. Nakonkarabizo. Araka niko kulaga wotu kusibura munevi. Akanda kankulabya wotu linde mirembe. Ale byaro mbayini mporo kantu agamba ito tujja kuikiriza bayitu mwina kuikiriza akuba it is the process. It is the process bumuntu ali mu register ayarabiro na display yasigala na kyali mu register akuikirizibwa koma saa 5 tugenda kwantu koma habyaro byona bagende bakoma. Senyumo Gideon ngo mazina ebyaro byenjire nali tucyane nibyo bimwe byari 16 nibyo bimwe tibikahinduka 16 south tunebinga ino 10 north 86 Ekucyari ebyo werinda TV West twakuruga twazo mu field kureba okushomesa kuri kugenda kuta abari mu register no baha abari handitse bitu batarakoze verification bwanyuma no baha bitu abizire nka independent abatatera abantu batanu no baha ekikuwerinda TV shamushanjo agihangwa TV de no mukiro agacinjire ekiryaha umurembara cyo nkikorwa okwetorora ihanga ryona ihanga rya Uganda ekikuwerinda TV West nasigansenye mu Gideon aho muremburambara katugaruko mu studio lake kasanga kina sister Charlotte bagumze na program ya simuka abari Senyumo Gideon kandi na registrar wenshongage abasejja mbyame kirokinu tumusemeniye ko numwetabo mu Karuru akabakiara egisonga nkuru muno kandi abo mbasogamba naito twine kutera mchara registrar ekikiranura abasejja tutwarumu lekabakiara basobole kwamba koma abebembezi babo kandi kali akacha personal interview kwanze birabira na huko kal open akwaro nabakiara abesimbira hantebe eyo bwachi person wentebe kubanza nikimanyisa ituwena ntujja kuba involved kanu obora mara katera no sobora kuta hakuba busaro kurato kwandugarukaho kandi akabiri na munana kabachi person zabentebe kubanza tuine kugumaho habwo kubo butoraba tumazira kurangirirwa rusingire najya kwebwo mugisa atuhereza urubazo kandi akome akatebe aho naho igniyo nsonga nkuru habwa kintuterererwa kugumaho ubutoraba tumazira kutira kabu akacha person zabentebe zo kubanza nahabwe nshongejo katumereho kacenza kubantu garuka tunempa plaza makuru program yeterese simuka kiri cyo butunji charity nyine lake kasanga kia kiki ntukushabangu otakatitsagaho tugaruceniyo Cheka ebirabyo nabitano byo kwa mushanjuku abeshongozi nyamwinji nibaza kuba bariyo shiba ale skin chamen
Ronaldo Mainja, Fefe Musiwo, Influencer, Final, Truth 256, Omega 256, Sister Charity Aisha, Rasta Jazz, Martinre, Nanguna Nora, Engineer Juvan, Vala Music, Peterson M.A., Megaton, Utah Dancers, Randy Western Kwemuri Chirambia Kabana Mushanjo mu buhereza, Okutamu Lishenje Mutoro Gumugunka, Mbwendo Takabura, Chihajigwe, Pepsi, Nyakajo Sako Limited, Nadura Motors Limited, Chitebeka Nisibwe, Abashian Logistics Limited, Leka Tuto Bunuzi. Orwo kubanza. So echa kubasa kureta ensheke zigara ni kachi. Echo kubanza nekiturukweta pelvic inflammatory disease PID. Abachara benji bajango abanze unyine PID. So PID ejinichi no bukoko oburukuza omu pelvis. Narishi omubicweka ebyo kuzariramu etwagambanye nenda ensheke ovaries and around. So omuntu yatunga ekitukweta sexually transmitted infections STIs nka infections zikora bo mukuterana. Yes, ebikurwa mu kwegita. Yes. Watunga nkenziku narishi gonorrhea narishi okatunga chlamydia. Chlamydia taine kabonero wajifuna torahure unoshasha no neza kwija with complications esheche zamazire kwigara maybe watunga ectopic pregnancy konka watunga infection ya chlamydia to kujifiringa konka gonorrhea yo ina etana wajifuna no tanka kushasha mu ndanto no leta mahira bano shesha mahira so ebyo nabwo ko kubitunga n'ikirungi kwikirira ki abashaho kandi nabwe kikabe kirungi okwerinda endware zo bushamba. Turi kwamurikira myaka na mushanju y'ubuhereza omurundo gwente sakobateri gumite manyere tukuretira beshongoza amani omwihanga. Sister Charity Neija ourahanga ya heire chichoncho nituchimanya tetwe n'abacyara kawini banyita Sister Charity abantu bambarira hamwe na Uganda no kutwara hamwe byo kwezi na 25 ni mbeta aho mukwezi kwa mushanju omuchayika cheka ekinihiro cha Radio West ekinihiro huto bunzi sakwa turiyo mbyafayo nje turiye tunywe tushemererwe tutakarizo bebe nanye Sister Charity I will be there. Untecha mataka bozi nyowe na kareta Nije nkabishize Sunday Ishaime yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa Kashangwaho Radio Rugeitanganda omu myaka na mushanju mu buhereza Kinihiro huta ubunuzi Gena kuzomeza 25 guno mwezi gwenyini gwe tulimu mwetwegirisiza basebo ne banyawo Kacheka Stadium egenda kudamu ekwatata kati tujijuze boga kuva kuno mpaka kuli anti kagenda kubera mazina kudigida tusimbula ku machane tuzibya mpaka eri mbukola kakati olinda ki genda kuzomeza 25 Radio West ere chikoze ngera na bulijjo batuyise fena okubira dale Kampala tugenda Masaka paka Mbarara fena tugenda kunganya Kacheka Stadium endongo jegenda kubera ngetokotera abayimbi bonna bekulumula okubira da Western ne abe Kampala fena ne toyiwa wali ba comedian bonna ne beyiwa wali kakati muganda ngolinze ki fena bana Uganda sona beni mutani wa mchala kayondo mbakode ne bagamba nti bonna musaleko Kacheka Stadium tugenda kusinsulira endongo tukole tutyawo nga biwedde tukole tutyanga abayimbi bawedde tukube mundongo boboga mantino tujikuganika omukono tugambe tuhuta bunuzi ne Radio West Kacheka fena nga 25 moja tusimba kagere hapo nishinje mutwaro kumakuka kuti ogwa Uganda
TV West nehinda program sisimuka twagaruka umurungirure naitwe aha dakika zino 37 kuruga hari mbere tandikira nyinki akara kwicyabuhire mbobun tongera kuba anto tabarukia abantu abatalibam nabam abamazire kwa fully nominated kandi kuraka kudumbe taba umukaruru akabakyara women councils of course ignayo area step we Lulumu harutambo kwa bayingi so akwandikise ibintu bukalema kwani beraba murundi kwa no nominated kwetaba mukaruru nikibanisa ko kakiro kino ikikuru ikikuru akaruka aterwa ntukugondeze birungu byonka kandi ntukugondeza no businguzi nainyo abanyakwesemera tebe kubanza ba chairpersons ebirabira nabanana tubagondeza ubusinguzi bwonka kandi musobolo kwembera kurungi abantu aba baraba baterira karuru kaire kempabra zamakuru tuzine zimazo kwandika New Vision yonkumi ahamna bukedde ya siringi 10 zimaze kwandika mwanya zekwate abatunga makuru agataragamnagam. Yeah, our papra or the New Vision Bajant Vaste scholarship set to be overhauled. Vice chancellors to become accounting officers ahabwenshongeji ahabwecho wanda kubyetegereza irukanjiro rupapuro rwa The New Vision rwija kurara rwakwera ahagiye cecero kwetegerezebwa abkwatena na university scholarships. Then ahandi nibakworeka Moses Ali General laid to rest. He was laid to rest yesterday and he's been our second deputy prime minister. Wihangarite rya Uganda iriho Rebecca Kadaga nuwabire nakurataho kandi bona barukurata hari minister Nabanja prime minister Nabanja Beitu ruhanga tabasize kumwekereza kurenga aha kwa savinjiri hango kusyaha yekereza kumutwara bite kindu kuteka ngo the guy has really served his nation with patriotism ekindebire mbataho mnonga amano babemba muzika buri abenayimuka abenayire ko mushijo go kwabira kozire ebirungi aha bwihangarye nto wabireho muhekera umuntu wahindukira akazo mu government akahika akakora byo kutangaza atwirare almost second deputy prime minister aha wakire karingwaho beitu tumanya kurunje ngo akarwara no twente muri mukaruru nakaronda konka embera zikabana ziteganisa beturahanga mwesere kandi bamuzikirizo barya nyumwe bazyo nanye ninyongera hamara kagabo ago kugira ngo ahumure ombusinje abire cyo kureberaho citu ahari tabashiyon bazana imyaka nene tsiga and when you have actually not served our nation. Then Ganda makuru nagagamba hari Majant ask you RA Commissioner General what is the process for transferring tax credit balances. Yeah, aho na hono jakwa noreba hono cengaho ebintu byo mushoro nibishaka kuteganisa oronda arakwereze answers zubura konkana bakoreka ngo Commissioner General ahawa URA omwamero Joche Musinguzi nabarho garkamwe bibuzo byawe omurupapura orwa The New Vision kandi urwo kutunga hashirinje ku mibiri zonka ukabasa kumanya all those answers cyo ine kora no kurutunga na mboka handike kibuzo cyawe then bakahendera bagarukiremo aha wo kuba abokorgamo bari very much willing, very much ready kandi they are sound to give answers ezirize nyine. There is some Pearl Bank supplement inside tena kubenye nango shange ngo banka yawe no to kujetegereze kujikwata ho byona so wano manyangu or customer wa Pearl Bank noja kwa nokera kwegurura papuro orwa The New Vision obase kumanya what they are trying to tell you as a customer or as a client. Over
100 tenders zirimomu woyina akasente kawe kace karinganire nobasa kugira hiwa akatambuka akabase kurgamwe sente zindi nyingi orukutendaringa ombitongore bitaro mwe na bimwe okuba nokore bintu nanka Office of the Prime Minister na yene ndebero hwaha Ministry of Finance na yirmu MTN Uganda na yirmu World Health Organization na yirmu, these are big companies and government whatever. UEDCL na yene bashija muwata mnozi hayo bishemwe akwa ni ndeba ni shashura ubundi nkece eshatu buri kwezi. So bayasa kureba ngo watunga urupapuro rwa The New Vision harumwe byemizano tinkwenda ngo gumenyuma okujanga byemizano iyo nkiwe to kubizana tikimanyisa ngo takaba updated about them nibo bambagamba bari nko mu taxi nko mu basi nkakabaranka habashange you can also say something bamanye ngutori yaho kushitama kureba konka kureka niwe nono manya ibintu ahibikorga nandahibirukuza. So nebyemizano birumo mu pages ziteza hamheru na habwecho ni kujango tunjora papuro rushirinje 12 noja kwa no manya amakuru agandi menji agejwire omur papuro cyo butunji charity nugo mazina kandi kujango jedoze kutera karuru aka abachara women councils izobere bajangu nkara kukaso takaye ziringa yo mchara we taragazo terre omchara mutahi wawe akaruru ahasigara nekintu hiro hutobunuzi nyenda ngo base kucijuramu kandi ugenda urukumanya abantu baboyine kuba noreba nambakwatana nabeshongozi ahabo kuba ni teka ngo they are the biggest content yechini hiro ohiro kujansa kuba nturya natunywa natuzana natuchakara natuchemerwa nabatahi bitu yenda ngo takayebwa ngo tuyina beshongozi nyamwinji abarimo Alien Skin abarimo Ronald Mayinja abarimo Truth 256 abarimo mnywani wanje Omega 256 Armat Henry Nankunda Nora Engineer Jovan Peterson MA Vale Music Megaton Besinsino Culture Troupe Fefe Busi Final Rasta Chaz Shiba Karunji hamwena na Sister Charity na nabanda buntaragambe ngunamarayo izo ntunza kutubera runji no rwa mukagoru omucayi kaceka utabuno mutwaro gumwe gonka kandi mwabaziyo gutu ayimina mwabaziyo gwanyencha kandi nzakwa twina kasicike kinihiro hutobunuzi deluxe aho rembo orwambara. So tinkwe na uyenda bukufera mahisa nyungu ekinihiro cyenyine byo nabasa kubyejumberamu omanyengu ni wakasente kawo karyaho amisho ga wagarisa amagaraga we wagashemeza kora atahe ni osimera hango akwanjire wakwirese jagaja ngugenda orye onywe ozari oyijuzenzi katirebo papuro rwa Daniel rwa Bukede mulekwera likira kirekyo kamukaga ebirabina bitane njura tekujya kugwa inyo muije akandi tsobole kwantusemererwa hamu injura nije kwetaroho yakugwa no mugisha kandi tugenda yakugwa no mugisha abahagizi bagangu nobweragwa egwe gwake paka ekitsino kucyetabamo ebiro 25 kaire kabukede emaziro koneka katale kandi asiringira ukumira wonka wetungire Bukede niwe omurungi osore kuma makuru agatagamu Trump atabuse kubiya Iran asembeza bomu ezaburuze ensozi kintu kibairo hagati y'abakuru bano Washington na Tehran okulema kwikiranganiza hansongezo gar hansi mundu no rutaro okurwemereza bamukuretire Bukede yakerokenu soma akandoje tegereza akabenje kasebana kulwe Masaka ambere role zitomeranga ine abantu bakungana bana baferamu akandi ekiro kijo iwe ruriyo na torora akaluruka LC omukazi asabye electoral commission egobe bamukalu habwaki soma Bukede ekiro kino nambere omukazi aiterire ndure kitongo kya karuta electoral commission nguwe taine bwesige bwona haliba muna abantu asobora kutabebe mbera kurungi na tere nduru wa mukuru Justice Simon Byabakama nguiba mui harukara orwaba LC atesugwa mbiche takwesugwa no mbinji tasobora kwesugwa mweno mukazi yarga jatati uko kusanga mukyaro wawe family ko ngaka mutugire then how about the whole village ebintu bugumire
mukuru imagining nibanyi ninye ndiyo nishaba ngo ahanatse batama nagisa kahogo mukyaraterire kimwe nduru yagamba Simon bya ejo kwaze kigambo ibanyi nimbanza nakiyaho abo kuba umuntu atabire responsible muka then why should I call him my husband kukweza kukihaho hata nkwatizina amajanta hatimwe basebona abanyaboguntwire nawe this and that kucakwena ejo tubaniyo twakora topic yitwe rizoba turebe ni inshonga ki eza kubasa kuretera charite yaterera byabakamesumu yajatibanyi atakaruraho yanucara tinde cyakuzagashayo mukazi asabye electoral commission egobe ba mukaru ntujagaruka kubaho paspel ziri mu kedekero kin soma oyitegereze amasomo gona gayiziramo akande na answers zitazimna zimu somo oyitegereze bukedde akande ogigura no mwana asobole kuongeraho abwetegereza abwe obu bikumasanyaraze butadde abeka wempe kubunkenke soma oyitegereze bukedde page ya musanju ensonga ekyunheri obusoma bw'amasanyarazi na muno mucheke cha kawempe enkulakulana jetuseeko mu mwaka gumu nga yeyubudde soma ba Palbank n'obutumwa obukuletire imbaro hano bana omukuru akutora bank omukuru yihangire Uganda ha page 12 akande nabakumanyisa obutumwa obu no buli bwenkulakulana hamna Palbank akandi jetungira bukedekero kene bimzano byona birumu ijuka tolekeriza akaira kakakubara geno mu Premier League kandi byona bijiro mbukedekero kenu abare utaferwa soma jetungira singiro 10 geno myanya taliya mnemu na mbera hali supermarkets myanya nyakumba agents wa Vision Group okwetoro lihanga kandi na maduka na handi oyitungire New Vision hangu mibiri oyitungire bukedde siringiro 10 nuko sobora kubano ikiaho obutumo bunu omubwijuire abwensonga yakaire byona tukumarayo akana bwekyo wetungire empapulezo osobole kuba nomanya ebirukwa nibikeraho ebirukwa bizirimo twaza kumra okugaruka aha enshongani yejo twajanjira teri kuranga kurara obwesigwa mukamuta hakire tamuhayo chance yo kumalira akagamba hakire ejo hakiri ki hakiro mai chance yo kumalira gamba katubsotinga akaruru bukaraho no kurebe mpare zonka konka turwine mugasho nyono hino buri kwari byaminki mukankareba hine no mungaraja mwihatu nkoro nari 15 kangorachi abachara onu atayire una transport yazankaye back mwa justice family byabakam ya mugara rubaje yagama amazima genyini nankungu alha page amabarage no nanka na nanka ayisimbera kyaro nanka nuwiba nyo tengu mugeye kuri hano ni kusaba cyamani ihan okay tujya kwantu bireba twagarukaho misho kandi nsa kwantu kushaba ngo twegiteho inshongeza kubasa kubaziretira abashija twabiho mu kitino sa twabato mu cyahansi twabiyo bari tukatandika guma tubasindikisa katinke cicere ninga tukabataka hari ya muryango ise tukataho munju tukabyamo then uyahika extent yo kugira ngo batakamwicereza gumza mayetsimbere ngo abo kubomuka ngo kintu tije cyo tunji charity ngo mazina ganje nyine rake kasanga ke akiki twaza kwitaho kacerisho garuka hejo niyo nshonga utakarga ha program ya sisimuka kokoesa munonge njingo zawe ziteyaringa ziweyaring off ninga zikura zicheza kura hati enji igufe rya kunu yanene rya kunu gakwatana hati gatanika kweshuna gatanika kwerya hati gacherya gazimba
gakozinga cyo kweta inflammation aho jangazimba atotandika obusasi notandika n'obusasi nibo kutandika ninga shoto ohuranze nzukurucwa ohura wakwimukuhura yagamba nkara yashanke yahendeka uriyo no yimuka nakabonero ka kukuja uriyo no kugira arthritis. So osteoarthritis is the commonest abwe myaka. Yes. There and where. So abakikuru abaryokwe abine umugongo abine amaguru badakitambara abine njingo zona zikushasha abinje kakahwamo agamazitanga agahwiremu ninganga agakendire anderafa utandika kushasha mwene wadanga kushasha njingo umugongo amaguru to kushitama to kubyama to kugirabwo injingo kushasha omanyengu either nemyaka ninga nebindi ebinza gamba ahifa emyaka yetu so yerye myaka cyanyuma insangu twacishika muganda ngaza tubasa kugeza habo kuba twine mbazejo eri kugarza mukafurudako kandi omuntu akagaruka akabura kushasha kandi cyo ntuzokora other causes ebikuwasa kugireta ni infection hariba kweta infectious arthritis ninga shikurwara infection kaje warwara typhoid warwara UTIs tubentu gamba the other time okashanga ubukoko bwarwo munkari bwarwo mumara bwarga nkai bwazo mushagama icyo bakweta septicemia kubukuzo mushagama bugenda mpaka akwana n'ingingo ziriki nzetaga kurya ateshagame kikayo neza kusapayinga food ninga kuyayoboro mu njingo eteka mu bukoko bwe obwambutambura mushagama atebwe nabwe nukozi atorwara ki orwara injingo ekikubaza kurete ndijo arthritis ni accidents trauma wagwa katiyo waguruka watera umugongo ninga watera hamagurago no basa kugira injingo zawe zigesta zikwatane zwapatane ninga kagufa ko umugongo kargeyo nkabazeyi ninga shi abakuterera bakagwa bazeyi no shanga bafuna fracture ninga shi bafuna arthritis ejo kurugero rumugwa eco nekindi kikwasa kureta arthritis nenge yitu hariho ebyo kurya bitukurya haza tukabiryo bwire bwinji hazo kashanga ngo byananka bya leta type ya arthritis yeba kweta gout tokahuraga gout kachikano shangu nece twije John Goita gout no kushashe njingo abo kugira ngo heteri inembe myonyo mbayeta uric acid so kristo zezo kurigera nk'abanda bakurya types zemere bakagiryo bwire bwinji nkenyama white nanka red meat wano urginyama burizo kurya buri hazombere gutakushoza uric acid ejo ne combining ezo munjingo akajango bakamwihanya mabwe nshonga nke abweshonga yenjingo kushasha abujana na arginyama munonga amashomero gari expensive tugoga tukiri kumanyisa ngo nigaza kushomesa ecyo mwana ari kwetenga ekiri kukira ekiri kumwombeka no kumuzo mu magara hati nkanye wambuza ecyabire nkindetera okukora je kunakozirege kona adatwateva level tukujya ngo I was always the best no claiming nk'abantu rande number 1 no again nkarabo mashomero gari gahansi munonga third world schools wentanga rutoma kivura kabare leta on nkumba but ninja kuherecha ahimpikire hati ahabwo kwe okugira ngo abazire banje bakazo mu magara ganje nabagenzi banje my siblings ecyabazire tuyine kukora twena no kureba ngo umwana amashomero guwa mutwaramu wamwetwara wayegambira nawe wamwehera confidence wamwikirizamu wamuhumuriza maxi omwana no bwakwihayo maxi 30 kiri kumanyisa ngo n'umusuru obumwe nabine biri kumuteganiso ebimutakamanyirimo abaziri muganire n'abana mwari abantu bakora kubi umworeke ngo today wihayo maximum 30 koko wagwa konka ticyamanyisa ngo wagwera kimwe amagaraga ugonda no basa kugari yezu 30 ahabwa rukundo ahabwo kwenkaregingo Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza Madam kunonya sinamba wambula sinamba
sinamba balemwa kino nkigamba zanti wali wambula munsenamba kenkufunye twefune fetukyuse namba ekitegeera mugamba mutabana nga abawagizi bange mwenna aba Radio West abali kumpi ne Radio West ababeera mu West mwenna namba ayita ku Saturday nga 25 July ekinihiro kya Radio West at 27 years Kacheka Stadium showtime ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama Onwa mukaga yomumbeki umuhereza umuteki askari asayite shimwe kumano manyamugo wawe kandi obuyowe foreman ninga engineer kora toolbox meeting gurukasheshe nangwa na burunji no burumwabazi umutaka tanchire gukora namwaheza gukora akaba kumukoza gukora mwana mweza gukora mwine kumenya ngo twatandika turya abantu banga yo mukasheshe akamwine kumenya umuhendo gw'amata mwine mwayobara mwamanya ngo bamuri abantu 10 abantu banana bakoreki abantu batanu bakoreki then kumukoza kwinuka mabe mukore meeting ndizo okutwatandika no kutwahendera manya Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza sho ngolo nonoza chi dali nalyoka nekusanga anti ntuse yo abana bembalala mwenna nebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera Kacheka mukinihiro antera huta obunuzi yamani mujetu nyumire nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze myaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tangambise bihama ukwenda kwanjira umbuhereza umbyemizano utaferwa program yakadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani nebiri kubakwataho akadirisa nikakorwa ganda mazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necwe kazihangwe aha TV West nehinda Radio West wakuretera kinihiro hutobonozi. Yo, what up? It's your boy Truth 256 representing to the fullest, and guess what? Ndiye hakuba manyisa mwena himuri bwebira 25 byo kwa mshanju tsakuba turi hamwe Kacheka Stadium omukinihiro huta obunuzi. Radio West is celebrating emyaka 20 mshanju. Please show up and show off. See you there. Mushanju mwakongo omukishayi Kacheka obo turi kwamurikira myaka 20 mushanju y'ubuhereza omurundo gwete sakabateri gumite manya nitukuretera beshongoza bamani omwihanga nehinda nehindira kimwe omunshozi no mumpanga kiri cyo butungi charity omuhereza kandi program kiri yasisimuka akaire nakabanywani beitu abatwatireho ahabwe kinihiro cha Radio West emyaka 27 turiyo mubuhereza kandi kinihire kiti kibatize hutobunuzi ahabo kuba real things will be sweet kutandikana na omukashesho muri turuturu wabanora ba muryanga unoza kushangaza perawo zabire kuwe cyo kunyatsira present shashira katwaro kawe kamwe konka nkija kubanka kuherezo kureba intizoba ryona netero cyaho then tukataha izoba erya kurateho ebro 25 ukwezi kwito kwa mushanju omucishayi Kacheka urwa mukagoro
nanye Sister Charity aho noho natahiramu nkakuretera bamwe hari yabo aba basize okutushagika tabari bandi naba physiotherapy kandi twatayisa omwame Daniel Senono nwarije kwa nastangaza aha kibaru gukora omukinihiro nibija kucera yeshaha zingahe bija kwa bine yo buhereza ki aha kandi kutwa twari omukinihiro ntwasa kubatunga nkahi ebyo byona okurwo wa Daniel Senono sebo twakwakira mukasheshekerizo. Once again, actually you were here last time. How was the camp? It was okay. The turn-up was very okay. It was very interesting. Yeah. Abantu mbambende birungi. Sentence zose tusharayo. But otherwise, mwebare munongo kuteka ho. Yongera kutoyanjura nagwanyuma tugambire physiotherapy ubunda yanachura umurundo gwo kubanza. Physiotherapy Services Center tusangibwa Fugira Rwanda kale tandikire kumanya gafe turiyoke tweyogere ko fe bani aba physiotherapy mpitibwa Senono Daniel physiotherapist ko Physiotherapy Service Center. Bogamba amwe physiotherapist, what do you mean na murulimi lwafe olwawano? Physiotherapist adiringa mu ndwadde ezenjawulo okugeza abalwadde abafunye stroke, rehabilitating abantu abafunye abamaze surgery, okujjanjaba abantu abalumizibwa emigongo, abafunye ebisago ebyamagumba n'ebyomubiri, ebyo betudiringa. Nga mubakola ki? Nga mubawa herbs, nga mubawa tablets, nga mukola mutya? Tetugaba herbs, tetugaba tablets. Tukozesa obujjanjabi obwenjawulo obutali kozesa ddagala oba kuba mpiso. Tulina obujjanjabi obusooka bwe bayita exercise therapy. Okujjanjaba nga tuyitamu exercise. Then wabaawo n'obujjanjabi bwe tuyita heat therapy. Heat? Yes. Okay. N'obujjanjabi bwe bayita ice therapy oba cryotherapy. Ice therapy kati omwo mulimu ice. Nga tukozesa ice okujjanjaba okukendeeza obulumi n'okujjanjaba endwadde ezimu. Then how about the heat? Then heat, as in there is that therapeutic heat. Nkyogere nti omuli wenakiza mu Luganda kiyinza obutavaayo bulungi naye tukozesa omuliro as in a bugum. Okay. Yeah. There are some machines that is producing a heat here, a therapeutic eyambako okujjanjaba endwadde ezimu. Okay. Yes. Kati ogambye abo bashemize nanabine ndwara ezindi zitari zimwe na zimwe. Kati ndwadde kyezo ezetaga physiotherapy olyokobere physiotherapist. Endwadde ezetaga omuntu zanajjanga alina nga tusobola ozijjanjaba. Alumizibwa omugongo, abalumizibwa ennyingo ez'enjawulo oba balumizibwa omubiri generally, abalwadde abafuna stroke, abalwadde abalina obuzibu ku ngeri gye batambula, ayinza obba nga yafuna accident nemutuusa engeri gye yatambulamu oba endwadde ez'enjawulo. Abo abantu batugiyita post operation abavudde mu surgery, ayinza obba nga bamulongoosezza gumba, bamulongoosezza ki nga yagala rehabilitation. N'abaana abalina obuzibu obw'enjawulo, tugeza abaana abalina zi cerebral palsy, abalina endwadde ez'enjawulo eziri developmental, ezibalemesa okukula, ebazibalemesa okutambula n'okukola emirimu egy'enjawulo. So natunga accident oguru kwanje kukategana nkatandika kutambura kubi nomukukora ho kugaruka kutambura ji washanga ntwire ni nshasho mugongo nomugwimata ncara ngaruka ntambura je washanga barijire kunshemeza ntakatambwire je so ushanga ngo numunkoraho ushanga nagaruka mbuteka ejo tiyaba massage abonchi takusimplify massage ka component katene ko physiotherapy. Anti sebuli bulwadde nti bugenda kwetaaga massage. Nera basooka kwasasinga ne balaba nti you're fit for therapeutic massage or not. So there are some cases where bakozesa massage, waliwo cases ne batakozesa massage.
Okay. Nese entirely nti massage ne. Kati mugorora emisuwa n'amagumba n'ennyama. Ninye kwini musangibwa awa. Atusangibwa Boma opposite Electoral Commission Emabega University in. Yes. Opposite Hills Funeral Services. Enaku ze mukola ze ziriwa oba buli lunaku mubeerayo? Atukola okuva ku Monday mpaka Olwomukaaga. Kuva ssaawa 3 mpaka 11. Iye. Ez'olweggulu. Nzize nga ndi mukazi naye nga njagala physiotherapy and I see you are a boy. You are a man. I don't know. Naye nabo okyali muto. Kati bwe nzija, how do you handle me as a lady? As a lady. You think when them suggest one way ya nkora physiotherapy? Professionally ndi trained yo handling abakazi n'abasajja. But yes. Okay. In training as in training aside yemuntu dealing abasajja, so we train nga sobola professional handling abakazi n'abasajja. But waba client are preferring mukazi, then we improvise. Okay, it is her right. Yeah, it is her right. Okay. Nkabe nyena ngumanye ekibaretire mwayegita aha Kinihiro mukaba ba sponsors bitu mukatambura nitu mu rugendo rw'emyaka 27 kikaba kiriki kandi nimwija kuba muriyo aha Kinihiro cye kibaretedde okutwegattako mu Kinihiro ate ku lunaku lwenyini cye kinaabawo nasangayo face yo ate ebegenda kukolayo ki. Ekisinzo tuyita mu Kinihiro twongera okutegeeza abantu nti ku services zaffe ze providing mu mbalala ne twongera abantu okumanyisa physiotherapy kuba abantu bangi nnyo bali eyo bayina endwadde ez'enjawulo nti bamanyi wagende watuufu kati tulianga bandi gyetaaze kati ffe tuliwo bawa information nabbalaga nti zo service tuzikola ki weziri kati mu Kinihiro tugenda kubaayo tetugenda gaba bujjanjabi ne tugenda batwogera n'abantu nti oli waba alina ekibuuzo ekyokuddamu waba alina ebingi ebyokubuuza nti weetuli kinikesi w'abaana yeetaaga services tusobola okukola appointment then najja ku facility. Mujja kubaayo ne tent somewhere. Tujjabayo ne tent somewhere in case of any inquiry ayagala obuuza ekibuuzo nga weetuli nogaba bronchials. Okay. Twine omwami Daniel Senono kuruga omba physiotherapy abantu bakwataho n'engaro zaabo aha hatandika kucyama hagaruka hatebekana abo cyo ino murwiro w'ekikecho tinkwena ngo shembe nacho kureka obase kwegita haba physiotherapy turiyo twendera nkabe ninshaba okumanya no bas umuntu nabasa kupangisa nsobora kupangisa nenkutwale wange omurwadde wange no mujanjabirayo nodda nokomawo nodda oba I must come to your facility. As a service as in omulwadde omuleta ku facility waliwo ebyuma ebiri pya mu kifo kimu nga tetusobola bitambuza ate nga omulwadde ajja byetaaga kyovola tuletaaga omulwadde n'ajja ku facility n'afuna full package of treatment gy'alina okufuna. Who refers me nsookera eri mu ba doctors nangambo wetaaga physiotherapy ndyoke nzije wammwe oba nange kakati nsobola okujja mwene musalawo nti we work on you. Tekina as in procedure osobola sookewo omusawo wo then nakureferring because ebiseera ebisinga tuba twetaaga waliwo abalwadde abamu nga twetaaga x-rays so nga tulina omusindika asooka agende orthopedic doctor then I'm reviewing bamusindike mu radiology bakole x-ray then bamala akomewo but sometimes osobola okujja direct kufe because so nsobola osalawo nti eno case ya physiotherapy eno case ya referral. Kyekirala kyowulira nti olina okwogera nga tonava wano. Ekirala njaga kukubiriza abantu bonna abali eyo abalina endwadde ez'enjawulo naddala ezeetaaga physiotherapy okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyali n'okumufuna mu basawo abatuufu. Yani okugendeyo ku kyalo omuntu n'akuyunga n'ababunzi baliyo abaki n'owona bubi
nobona nga tokyasobola kutambula nga tokyasobola kukozesa kuguluko so nkubiriza abantu okujja okufuna obujjanjabi okuva mu bakugu aba professional kati ita abantu bajje mu kinihiro tugendere ddala tuve wano bida mwenna abantu okujja mu kinihiro kunaku olw'omukaaga era sente ntono nnyo omutwalo gwokka bwe twetaaga ojje mu kinihiro ofune services ofune kubikwatagana ku physio then nendonge nabeerayo tongera okubakowula mwenna gye muli okujja bagambye ate ne sister Charity ajja kubaayo sister Charity neja bamweta Daniel Senono okuruga mu physiotherapy kandi mwe bari kutukwasa mwe bari kutambulana nitwe kandi nyina masikongo abantu nibija kongera kwetegereza physiotherapy neki kandi nogishanga nkahira n'ibintu kutambura honkshabenke namba inene keso muntu ekinihiro cyambahari ako muntu omurwire nabasobutija you can give us your number in case we want to access. Okay. A number eri 0759 89 4542. Again. 0759 89 4542. Aho niho twakoma abakashonshele chaka aba physiotherapy mwe bari kutwegitaho okusponsoringa ekinihiro kandi cyahereze kutagata reba narwa mukaga omucayi kaceka kutaha n'umutwaro gumwe ebyasigara byono biturekere twaza kuzomuka humuro garuka hansa kandi tugarukana n'ensho ngitwe kwantu tuganiraho nishaba ngo tuhanja misho kandi okwatene simu yawo mungara kwani mango ine futera nibo kaganira hanshongeze rukwata abantu bitu babutosha targa program asisimuka Nehinda 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 Orwokubanza ekyakubasa kureta ensheke zigara ni kachi ekyokubanza nekiturukweta pelvic inflammatory disease PID agachara benji bajango abanze unyine PID so PID ejiniki nobukoko oburukuza omu pelvis narishi omu bichweka ebyo kuzariramu etwagambanye nenda ensheke ovaries and around so omuntu yatunga ekitukweta sexually transmitted infections STIs nka infections zikurabo mu kuterana yes ebikurwa mu kwegita yes watunga nkenziku narishi gonorrhea narishi okatunga chlamydia teine kabonero wajifuna torahure unoshasha no neza kwija with complications esheke zamazire kwigara maybe watunga ectopic pregnancy konka watunga infection ya chlamydia to kujifiringa konka gonorrhea yo inetana wajifuna notanga kushasha mu ndanto no leta mahira banoshesha mahira so ebyo nabwo ko kubitunga n'ikirungi kwikirira ki abashaho kandi nabwe kikabe kirungi okwerinda endware z'obushamba Radio West ni radio kashangwaho radio Rugeita Nganda omu myaka banamushaje mu buhereza ninchi manyango byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara mwena na nemyanye yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 byokwezi kwa mushanju ntiza kuba turi mu kicayi kaceka turi omukinihiro huto bunuzi rasta jazz ninza kubandiyo ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bikakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo rwiguga oteberwa no kugashura za rushaju Orwa mukaga yomumbeki umuhereza umuteki askari asayite shimwe kumano manyamu ugwago wawe kandi obuwe foreman ninga engineer kora toolbox meeting urukasheshe nangwa na burungi no buri mwabazi umutaka tanchire gukora namwaheza gukora akaba kumukoza gukora mwana mweza gukora mwine kumanya ngo twatandika turi abantu banga yo mukasheshe akamwine kumanya umuhendo gw'amata mwine mwayobara mamanya ngo bamuri abantu 10
abantu banani bakoreki abantu batanu bakoreki then kumukweza kwinuka mabe mukore meeting ndijo okutwatandika nuko twahendera Cheka ebirabo na bitano byo kwa Mushanjuku abeshongozi nyamwinji nebaza kuba bariyo Shiba Alien Skin Chaman Ronaldo Mainja Fefe Musiwo Influencer Final Truth 256 Omega 256 Sister Charity Hija Rasta Jazz Matenre Nanguna Nora Engineer Juvan Vala Music Peterson M.A. Megaton Utah Dancers Red Western kwemuri chiremya kabana mushanjo mu buhereza okutamu nishinje mutoro gumugunka mbwendo takabura chihajigwe Pepsi Nyakajo Sacco Limited na Diora Motors Limited chitebeka nisibwe abashirane Logistics Limited leka tuto bunuzi Sunday Ishahemwe yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band. Nebyeshongwe kugalizo mu mbabazi. Hamu kuhimsa okuramya nangwa n'okushemererwa. Ukaterwa munonga agarukundo yawe wewe ni Yesu agarukundo yokutangaza Radio Westwa kuretera chinehiro hutobonozi Omunyankore toine echorankore. Hey beautiful people, how you doing? My name is Omega 256. It's definitely the queen of the west. Kandi nyenda kwa manyisango ebirabiri na bitano byo kwa Mushanju ntwakuba turi aho mchayeka cheka tuk celebrating echinihiro cha Radio West. So come through. I can't wait to see you all. Kande byona nibukhichiwa ho Shehan Logistics Limited. So be there. Nera my lover, yeah. ebirabo na bitano byo kwa Mushanju mwakogo omuchishayika cheka obo turi kwa muri kiremya kabiri na Mushanju y'ubuhereza omurundo gwetu sakabateri gumite manyane tukuretera beshongoza amani omwihanga Nehinda 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 TV West Nehinda webale kubona itwenye njakale kuno hadakika ziri 19 zara basaito ya kabiri tabarukayo omukaire kali ko mugenyi akandi abamba kwatagane songeze byo bomezi physiotherapy bintu bukumangaine so twagaruka umurundi nugugum ukorantanura nayiwe namunamuno hansonga yite tukurabire hanyuma aho tutakabaire kwantugena mukaira ko mugenyi tuli hansonga ya karuru akaliyo kageno maiso omwihanga nambere kelkun tuetabero mukoma women councils kelkun chenyini kandi uturarwa ibero 28 tuetabe omutera akaruwa kabacha persons abentebe okubanza nambere abakyara nabaseija bona kujja kuba nibaketabamu abesimbire nayitu abaraba nitukatera kandi obutuliyaho henyini no tuliyo netuwekaguriza nsonga ege nyini rikwatagana na karura kacha paso zetebe kubanza nambere omuhali yaba abanyakwesimbire museija baitu mukyara wenyini nyina wabana no wabandize kumwiha mu bwisige kandi obwisige tabumuhire mu mukahonka runda kyaro nambere barukwikara yayongera horutambu yatamu transport ukwika kitebe kikuru ekya karuda electoral commission omwihanga yaikira chairman wakateba ko justice 7 yabakama yamusaba yamugara roje mutera kama nkunkwesengerize otakora nsobi habwa abantu bekyaro nanka
ukaikiriza omunyororo kwetwa nanga na nanga kwesimba habukuba kikubanza nwibanyowe kyakabiri nwise wabana ikyakasatu ni mumanya kukira obundi n'abataka aborikerizo kutera karunani nkusaba utamwikiriza nibara rye kugenda rukara orwaba barandi batererwa akaruru turiyo ntuchumitirizo bwesigwa ambere burukwingana tusemeriye kubutware kirukwingana ke abage mjaro nwatagumisiriza akagira no gumisiriza akarinda wakahakire nguleka akaruru kanukahwe nukwenzonge zirukutalibaniza sobole kubantu igonjora nebindi ebikwambikira kandi yo nambere twansabara nayo uriyo no torora otwegaiteo nora bana baito isume torakwereza osobole kono honura amna ito nyeja kare kirukino echikorwa kinu kibaire kikire na muno akaruru kariyo nkahinda ngenda ngutweto mchitiche turebe shongeza kubasa kuretero mukazi yahinda yaja ati no turebe no umshija turebe nebihe byakubasa kwamba muremerera ibyakubasa kwamba biretero mucyara we atamutamu wesije abona be nko bitsinsino bishe katari bitsinsino tuwe yanshecezaha ngo aketsimbo mu karuru no manu mwemerero misho de n'abantu bakwemerera inyuma bakuzo mu mugongo so ngo akaguma nataya ateshigera akataya ateshigere cyo kubanza yahoratine wakwika inyuma yahoratine wakwika hi ubundi bari bamusimbira hara yateka nk'ubundi barahari yatera ka step kamwe inyuma yagaruka yagira yati no one amherwizo wajya campaign ukende becira benshi bahoci bakuza kurebayo akashanga umucyara we n'abana bari umugongo gwa murana kubashira mukaya babuza yaja tatimwe mu rbanduki ngo hati ngwito ntukumanya ngo rero kasha batakumanya when you might fall under the same category umushonga nkeje so ntwenda tweto mushane nico cyumwe turebe nishonga ki iza kubasa kuretera umucyara yahika extent ejo kugira ngo umuntu amugendane kandi iyo mucyara kore no bango mushijo guneki fabusha no kora yoki tofuruko kaza kurondo bucerero kandi mpura naye ndamushabe atakaba niwo yakuturire niwo kashanga ngo niyo kuza kwimuka kuza kuzegamba nkeco niwo bundo mutwe gukakwatamu abo kwambagira ngo embwe nshongore ne shwerembwe embwakazi so you know aho hagati yaho yena nguturebe no hashitire muninga mwena mukaza hagati yaho mwajwanga mwashana eshonga niyemo so nanyana nguturebe eshonga eco kubanza cyabyona ninteka ngo omushijo ahererira kumatuzogo mucyara akamba jango rireje no murebo mimuka erire kubi udirebo mimuka no basakushanga kakarara ico nico kubanza eca kabiri basakushanga mukazo gurwa kushashura bills zebintu omuka school fees amashanyarazi amizi nebindi mbwenu umuntu atakubasa kwesya hebyo naje kutaha tomuka ya mutahiwe akaza kugonjora eshonga zo kugira ngo mushija tari kushomesa abana umushija nazo muritoke ushanga ngo ebitoke biyaguza nahindira binyuremo waraji nangwa kuratana nemyomyo azitwara hakitekero ezazi basakwata ubutoke bwasigaramo abana bakabone cyo kurya beno kagira ngo ogwe aje yetsimbe ahabwaciya person LC1 ejembera naje ko naje basata kwakubarira barga umukabaza ahishomero ninga baza ha church kushaba hatuwa yetabo kuteme bitoke babitema shanga bitariyo kandi amuherwizo boshanga ngo ne sente nazo tiyazanjura ninga tuzajya kizakoromuka aha umuntu atagurira na n'umwana ekaramu nankati jengwe ibindi bibona byarema konko kashanga ngo umutakubasagurira umwana we ekaramu hatogora kwenda kwesimba hagwaci ya person eco naco kitahari mbweshi kuyakuba ryo mushuma nataho munju burshayi 11 zo mukasheshe konka orinanye okay ubundi narayiza family nayiza katchete tityo ataho munju gatura nateganisa abantu natema naje nemuhorere heshaga mare esate zifi kumuramuherezo bwaciya person LC1 nyowe nko mucyara rukusasabwe canga citu mazimantu batari nka bamwongera ubushoborozi bokore bukorebero bitari bimwe na bimwe ahendere abire cya person LC1 nyebyo byo natera kureba aho nko muntu kandebe iweno jango cyagwasa kuretera mukazi wawe yajatapana kabacirici noba nayo hingura ine nikyo ndukwesiga akandi aho kwika rulengo rwandusana ruti amazima genyini
nobo hingura ino kurora ngo bundi umukiara wenyine umukorora hamkanyira wabana yakwa mu wesige ngo tosemerire nakake kurano yetaba omonsonge zo kurango bundi no tererwa karuru no sobora kwebembera abataka na muno harulengo oruwacha pasono wentebe eyo kubanza emiyetwalize nebetare nungi omuka tomanyi twena busawo kirire umukyara nawe nasobora kubenya ensonga ze baitu kurora ngo umukyara no yebembera urutaro urwo kurora ngo bundi bakwiha mu bwesige ngo tosemeriyo ko nokirizibwa nakake nibara lya ku bantu barerora harukara urwaba burgeno kwa material rwa karuru amazima genyini noba ohiyungura ine omungeso mumyetwalize nebindi ebiriko nibigendera mu line eriko nesanetyo iwe nyineka aharulengo rwa sanaruti ekya kabiri nchongero kwa nkikwiha muna trust na muno abantu babulikiro rundi abatezi bakaruru abahakyali keke kuboliyo noja kwebembera nabo mbaho amani mbaba demoralized nibaga mhat kandi obwesigo baraya bwihwa mu kyarawe obaraya bwihwa mu abana nikimanyisa naito ntujya kwa nsiso bwire okuro bundi ntugena maiso nterezo musejono akaruru na muno kurana atwebembera iki akasatu abatake geso yabasoko bagimanya baitu mundu bakuculerira bagambale katubireke ubundi musejo na karuru baraba kakwerize na muno utoine kyamane cyo kujya kubano yamba no baraba bahikira bakakwereza arulengo ngurumu asista abazansonga yemize yatariye munemu ubundi ngo busuma obwisi obunyagine bintu nkebyo nikiba nikimanyisa abantu abakyara ukono itegekere kwebembera ne bakumanya no ne nkurato barazikwikalizemu ne bakumanya imyetwalize yawo no bokubo siringir kumtokurusa sura so nikiba nikimanyisa kyara wawe bakamalira bakuyimire kimu obujonanizibwa bokuramba kwereza karuru and of which kwereza karuru kwebembera cyakobera nkikubera nka stepping stone ubundi kurwa okugaruka ukagena hantebe ya kabiri ubundi ugena haya kasatu kandi ukamalira obayire wobujonanizibwa omukyaro kandi omukichweka ekyo rukuba no yebembera Matera kubigamba ngo amakana gamanywembe ba konka hati no teka ngo emize y'umushije n'umuka yarije kwa nayereka okwa heru abokuba abamwe twinabazire kwa kuba ari heru na behaving aje mnonga konga yatandikana batatu mu kibugace oshange mbwane yirukane umwana naza hansi y'ekitanda yatakwenda kuzahizwa kwate domora tobona ngaba naruga hamwe rwiza oshanga ngo mukatije konka kuri heru ubundi abantu agizirituma bashkuya kwateka tetse ngo kiza kumuhereza access yabakaza abandi babaresereye emishango ukashanga ngo bundi yakireteza ha side yo kujanga no bufuhi aha bashkuwa kushanga n'abakaze fuwa mutuma abatakunda ngo ense tunguke no manite tukahika twahenda record taking ayo turo negative so mshaja to bundi kanze kwereza kamba jangwa maka nagamanyembeba owahihi nakumanya mnonga okutirito abo buseri mwesho mcharo gukuyakwana ndakutambira itubona kahumuro tukashikire ya akahumuro karagaram baitunuru bajuru yorundi narwo twahumura tururozire arumwa bakyara who feel insecure nagambo no baramba mhemeto warebiri agume hawo rather than kurugaho nyinji akatunga muri mu bundi bwa muhereza akasente akarukwegasa akasobora ubundi abjonanizibu bwako naherezeye kakuongeraho baitwole na hura a tasemeriye kurugaho no hasemeriye kwikaraho leka agumeho ubundi yogyaye bazikuyima obone o mariro gumeraho kandi yotari na rutamburo kuboyongiro ngo ubundi kurawa yambeka so ekena cyo ntukirora ngo ubundi risobora kubitima hataronsonge ndi amani mune kinyakwingura ine akande umukyaro kasanga amaririra here statement ezisobora kuba nizimaramu abataka amana kuba kwijya ku karulengo rwanda sanarute no sanga ubunna abataka hero kumba bakwina mu trust ubunno kwikira barakwikirire bagakusikire ibintu ngo kuturukuberora amazimi yijja usobole kuba no tujweke bayita bwitima na kaza nakuremesa nebindi iyo mukazi kutagonzo tero rutambu in life na buru batamu etiwa no tumanya ninga no tura already very right on that twaza kumura abanyana bitu tucyumuka humuro kandi utaragwa muka humuro niwe tensho utegeiteho nsongo gitereze tsobole kwantanura hamu aha nsonga yaiturundi umutego yaitungo gumu guma bashisha Nehinda
The Miss Uganda 2026 journey to the crown is calling. Are you confident, intelligent, ambitious, and ready to represent the Pearl of Africa? Register now. Log on to missuganda.org. Celebrating 15 years of true Ugandan beauty. Follow the search on Star Times Makula Chika starting 31st of July every Friday to Sunday at 8 p.m. Sponsored by partner sponsors V&A Sherry, Vaseline, U-Home, 7 Days International, Evervest Malt, and the lead sponsor, Opain Uganda. Alcohol is not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly. Manya Radio West ni radio kashangwaho. Radio Rugeita Nganda. Omu miaka na mshazo mu buhereza. Sho, ngolo nonoza chi dali nalyoka nekusanga anti ntuse yo abana bembalala mwenna n'ebitundu ebiriranyo a final representing nga 25 tugenda kubera kacheka mukini hero anti era huta obunuzi yaman muje tunyumirwe nga 25 tosubo kuyingira kugenda kubera munusu mutwalo cheche ngankupima nani kwatsalika mpwanchi ya tugenda kuba tujaguze emyaka 27 anti TV West Radio West we are there a final representing Kacheka Stadium ntuse showtime Tuzaka bane bihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju reka tanga misebe hama Reka ngwerisho Abitex Promotions yakuretera Rage Life in concert Kololo Airstrip Kampala Ebro musanzu byo kwezi kwa munana 2026 Izoberyo kusemererwa no mwozo witu Rage Ari kuba tweshongorere turukuzane ndongo erukukura neko korwara mpaka busesire Gurale bad ticket aha MTN momo hati aha mitware biri yonka ordinary ticket emitware 3 VIP emitware 5 emeze y'abantu bukaga miliyoni 2 y'abantu 8 miliyoni 3 zonka Rage Life in Concert 2026 Obo turukwa muri kiremya kabila mushanju y'ubuhereza omurundo gwetu sako bateri gumite manyane tukuretera beshongoza amani omwihanga ndaguhumuriza don't worry I go make sure you find toriefuza yes people them amazina banje Tavare Music nija kugamba ebero 25 byo kwa mushanju ekitwayeta ekinhiro huta bunozi emyaka 2 na mushanju ya Radio West nanyeke ine niza kuba ndi kweshongoro rwanje nyamwinji so let me tell you ai karumo bunozi yane mukenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptero muziki ebyenda bakakwetogota weno kabayanga Nehinda Yes, webale kurete kiro kino kya 25 ukwezi kuno kwa musanju ekinihiro utobunuzi hariho kucungurwa okwembaganiza kuona kulyoko mweshiyo tuturo mbihome na kuyona tujejigaraga noza kushohora abakondo bugere kandoze nobore jakara nabwo bibe bindi hatu ugambo tumanya ndaleyo izobe yo ntenda kuce bitsobo turarinde ndushemererwa ho ntuzina 25 bikoze kwa musanju ebiro nabura 2 Kacheka Stadium okutamu mutwaro ekinihiro utobunuzi nyowe nayiwe atine mwana na hekibari ijato nururwe omukao bakutiro mchome noza kumaryari amagarata gawe ndugayo umutwaro ogonka kandi akonka kore miyiba harbajaho kakashere ko mu mucara nkwimere abashija bagwerirwa bugwe awe umucara ngo yamukurata yamjata nakoshengereza byabakama ogota muhandika wa LC1 tingu mwitereza kuza yabwe nshonga nanka
Mbwe niwe nojangwe shonga zikaba ziriziha noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda omushijo kamuzibira kuzayo ngo atetsimba bamuye hachi papara Allo Aaron Hutoboneze bakwakira mukuru Ambrose mwebare program z'umugezi yego kandi nangwa n'ekinihiro shabira kandi bivuga kwetagamo rero mbona cyangwa ubwo murafatize wa nishonga kureje ita baburi turize ubunambro change bank kandi cyebe cyente ngo zakorwa rware ndungamo iraka tukarukwata kare bueno naninde ngo butegeke ubwo mukazi murajyangu kine cyerekirwe kitashururwa ndede ibinge byakubera mu rwero muka ubundi n'abanyabugare bakabishitama bakabizamo bakabizorovinga mbona uko mukazi we yije yayereka butumwa tumbye mutegeki kwineje azoto mbene newe exaggeration ninge cyo muntu yakugira ngo cyarenga yakirinze rero umbaramize habega kugira ngo uri kumanyisha ubwo ryagabye mushinja n'umukazi ayereke ninga cyakigambe konko bundi no wakurugire yo bundi yatatwire nabo umwe nawe yataho mu bitari byeye mpurire bikiriza ngo twine bicoco bitarukushana ubundi nimba sa kugeza aho yango ryo muta konko bundi nagambire wahera mpurikize n'amazima ngwe n'abahera ubundi bo batuje kusharamo abo kwabo batuje kugera karuro mu rwatu yego bikiriza icoco cyo mushija kumezemo abaze kwereka taranta yo mukwebembera webarenyo kuba ramurebe mu bwebembezi babumuhereze kandi kubira yanjye mazima bw'ijire ikikirize ngo bundi mukazego cyakoze bundi ayerekere kiryo munda konka twija kusharira umushize mushango abo kwa mushira nana ineshonga zo bundi nangwa ikintu batakutarezera rukundo yabo kugumuzamu begendesereze kuyakubatura nacumanya ngo abo mushumagatere hatabantuka yakubaterera kimwe kabiha himeno mbe musoma bwabo mushuma takwatwe yego oya kireta shaje jagwe cyatarabitira mukoti mpurire ngweno nyona nigira ngo paprika yongerere enshonga zo mushije zayebe bizo bunda akabajunurwe kandi hangata yendo musisi kwa fakure ko kwetita kegaruka mbere munonga babare munonga Ambrose nani mabashije akantu mutuzubira nyomugaza wanje ndaguzamira baza kuzo mu nkiko arateka ryari kwerero right yanje abwenci we no yanga ngo niwe yawe ndajikwatamo 0200 mwenda 0 ina mwenda Sebo present sa orirota Chachertorio ndiyo mazima chendeza havormi ya TV set yawe na chendezao aha gamba tureba hanshonga itwirira kashesha kaba kweto wewe muramwogo nankurire yego botiruka mwa tiyachendeza feeling yo watungeha kuri mukazi yaje ati myenda mu masimure hanyuhura twi no baba wana 0200 mwenda 0 ina mwenda no hanura hamnaitwe kwekaho kike kirukuba kiremere kugonjorwa kurugake mu mukisika musitingi room omuka omukika ahakyaro kujja kuri ensonga zakama wabi abakama kike kirukuba kiremere Hello Esumiyite rya screen yawe basa okutera obase kutongerera hanshongeji yabo kuba no shachata oguti yarenziye nkaro rwiji kumpurano babitebya mazima no mukwenda kusavinga baheru naho oriyo no yereka ngo ndakunde mesemero mo ya government Joseph Ainomdisha yajangwa lot of thanks to TV West abarnitwe aha YouTube no wahereza Ambrose hello tukwaniriza mutawezana kuko twakira abagabo banje basize abana babadishima
wanje kuko bigena nako twapiro abana bapire kapsula abandi n'inda abantu bakaba byose ambi arafu nyanze tumulamu ni mukazi n'ato babandi wakapula ese wakati tunaongea kitu mabega na mukazi wa mkapono kandi cyari cyo cyo ndambo cyo bufudi umukazi yari kuganda kandi cyakita Ndakutaka kama kwa ko kagenda mu bakazi umuntu lebude waka utabu ko no mukazi yatoba kakinaza mu mukazi n'ingana akuna okukulengeze mwero akukinje mu muntu nayo na kitamba ujya kugende mu mukazi ujya kubiraba yes yakubona kinini niyo kusobora o ate okugenda mu ndera y'ibiraba cyangwa okukinga wo kubenge niyo habo baba na cyo kanki block bari mu ndera na cyo batse wari mu kaza kayanda wakawe kula jama yes so bari kuweza kile mbawe bari mnonga mtawe okurugazana kashoshera cyane kabasa kubayo hata nebihimbe binkubanye na hansi y'ekitanda korera byo kabuguzo kabitwara mu waraji ingo kazitwara mu bakazi ibituka kabitema sande mugira hakandeziya atungwe kandi kwara kongera ubushobozi n'ekitinisa cara nasa kwa ine nshonga TV wasine inda twamanya murukata tubamanya not hello sebo Ero program wara kwiceza no kutureba ndamba hurire kwenyine kwenda bahurire bare barayo ori kahine bakwetoha amazina nabo sinte bwarkije mchara gambira wa electoral commission ngwizina rye babarashangure utakwenda yetsimbe nabo sinte bwarkije wanje okushikaputara neryo nobweremu obweremu bwa side yoha ejo mushisho takubibase byamakambwenu yakushaga mbere wakora afika bateke de bere ko wanyankora he foto 20 amara ibona ndakugera umukazi wo kwetagumashemerigo wamara kwekorera ihimba byo kabyirukanze ngaha ukabyirukanze ukabitwara uwo mukazi nabashemeriro apana mbwene cyangwa umunongo mukazi umushijo kwe abangare shoti kwenyine nawe nabanyigirere twahurira reke guma mpeza ko yakwasa tabakanzi bababi izo bashija turbazi namazima eni to bashija turke ko yakwasa bashija ni turbazi ego batabanu bafaraho kwishishira cyabetsa abe cyashetse mwatshobera mutezere ngaro nimututege biwani ibanja mubiri rero nitutachimanyire ndero manya ko kuboryaho tumucara ndire zo mu kabox store zishashura ngena hatu nonda kwesimba LC1 owitentaro nzija kubazita kwayo noza kunyankore sente z'abantu noza kuba no ryangatana se banje guno muguza ehombe notaho stamp nde hatita bacaro mukatu babentaro mukasheshe no mwabazi omucara yandi banensonga naye sirwa kubanti nafe twacuka turi kuhendera zagenda ziri 46 ntongera kusima buriyo mu rutega isira tohetera makatosho kareba ngahato waenda kwetsimbe mpanga reje kaja ngwego awe mawe ngusura igurire gumai nabandi yenyum ebitu bisobora kwanukira maiso baitu ekikuru ntero bjonanize bwa no kuba cyo kurura kirungi na muno obundi abantu abaturukuba turekerizo kwebembera no barukuba bana
abatuzaire omumaka okugira ekibatororraho ekirungi N'amazima. oleme kuba nyineko w'entaro oleme kuba nyineko twebwe okukwatanisa n'obututiine mugye konka omukyara yaine mutwatanisa habwokuba itwena embaju zoona twine okuba ntukwataniza na muno murembe guno titugamba ngo obukwano okwataniza n'oli ngo olete bingi muno nimukwataniza n'akaka ako kusikira ntahimwe kwa mwine kurora obundi ekagenda kurungi omu maiso n'ebiteekerezo ebitali bimu na bimu kurora mwabahanura hamu baitu erehekyo kuba nogamba abasaija bali omanya abasaija twine class nyingi okwa nogamba bali abasigaza abajuruli abagarara mbalaza bakajya baraza nyo hati ndaye nkole yoki naye amazima obwiro bukwabuhikire no kwa mukyaro bwesigwa nabukuyihamu at the end of the day kakubogota murekera bujunana tera tocho mbyawe tubyakaruru byonka wonana omusakoze zindi orebe ngo wayitangira bucerekare otherwise abo mukamba kumanya muno kuciro kuturukumanya tubendeza karuru karunja kizoberi na neke birabira na munana twahumura twarugaha haza kwija bisinsino program ikiri ya sistemuka Nehinda akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Barara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities, and social sciences. Never